isa cia Vilingi wa Mauvoo. Siungamite saa omwe na nusu cia wiyo masaa mabirika yo miloni wa sua na ni masaa mailuma kumithia kila cha kiteka kwisila Vilingi ni wa Mauvoo na indi umundi ni muthenya mwailu matukuni miongo ili na ili mwai ni usu wa thandatu mwaka ni wa ngiri ili na miongo ili na itatu na ni wakana ndio thoche ni umanyithie Mauvoo ala makitika ba ukamba na Kenya yonde na ndi yonde ndatu amakona amwe kati wala tumanengete uito kiwani cha umundi ala tukumbanisye ni vamwe na Azimio kweta enende umbanoni munene kiwanzani chaka mukunji wa keli itina wa finance bill kuveta Minisa wa malelu masaku Nathaniel Nganga kukanya mateleva alame utoa ngali nai ene mangoike tui na masako kuandamana mailiana na uthenzi wa mangoike thioko na mwaito umwe matinyani kuya kitui kwenda akiti na wakilo kuweteta kutulwa kuoko ni muume Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhocha ni umanyithie ni ERASTUS kithuku NZOMO na ke Sharon Ndinda aliula Mauvoo kwanzia ya miaka 4 kwisila ile itatu kenda imwitano namba ya utumani mukuve vatendi vyetu mama utumani yuluwa Mauvoo langu ithandi unengelelia na kwisila mitandao ni itu ya mikumo kanilie na tuyambia ni kana kufitukithiwa kwa mutatala wa ilovia finance bill ya mwaka wa ngilile na miongo tatu ni mbunge kwi iyo yu ni kwa vingwa sula imbia ya uteti wa ulei ngwatanio ya Azimio ni yeta enendege kaloni cha awanda wa keli ukiteka mukunji kusoania kwa vamwe undu wa kumwetana mwenende kumangalamani yeyulu ya mikalile kuyanana na Azimio ni kana mutatala umwe wa ukolania wa mbesa ni kasomba ka President William Ruto useubisi anyanya make na kathenzio ka wangangania wa mali ya mwenende mutatala uo ona itina wa kwikumbelwa ni uvingani monene no vitukithiwe ni mbunge utukuni wa iyo Benjamin Mwaka ni wende na kuumba ni angewa isu na yavya ni nguonengeleleo otondu ikwithiwa yeili na twisonga na mbe ni kana serikali ya kaunti ya Masaku kwisila muvyani wa ukui na malelo ni kumose ya matambia maima kimeo mateleva alame otwa ngali undu batailete ukanyo u ni kuma kwa minister muvyani wa ukui Nathaniel Nganga ulawane na itina wa iseso yemwanya ya kusomethia mateleva mbe wa mana atatu ma county yuluwa utwai wa ngali iseso yela ya atwai wa musini wa Masaku na Daniel Mwangala ni wavikavo na atumbanesia ili vote muvyani wa ukui Nathaniel Nganga ndanena itina wa iseso yemwana ya kuvundisya mateleva mbe wa mana atatu yuluwa utwai wa ngali na usesei maleluni ni umbula kana matwai iseso ni kienda kuolanga mbanga ila sithiro sikiteka na ingi kwikithia mateleva ni methi wana utwika ula wailite kindu kitu vangie kukika ni kenda tukaambatie ulothukumi utenda kazi wa mateleva maitu mama nekana uyola mailo kunondo maile kuhukuna na nziela maile kuhukuna na tuhakikishe kana ni mama nakana serikali ino ni kumavalio na ni kwenda mathukume kwa kiwango kila cha elite wewe amuka kwa jendelewa ni wisundu waile kwika na mtoka wake kabla abikelelu na tuhakikishe kana ni mama no tumia work ticket tunalani kana serikali kana myaka ezu 10 methiru maithu kuma mayaya train wa ondula maile kuzuya work ticket na wagila zia mona askali ala maile masisia maikito semba amone maile kwika accident makaume siandu matolokete maikia muhoskali batilia umanai muhoskali ogito zia kana nimekite kila maile kwika ko ukethia me namanya ni kulea kumanya ko utoka kubetanga kulea kumanya thini wa officers maitu moto igwangali nikenda tuweze kuthia neo no nzie mwe ya kuthi kwisubiana na kuma no nambanga cia lelu la ciethete yume cia andu maitu tienda ku make sure ni to make Machakos the safest on the roads through ku train mateleva maitu mangali cia serikali tuamina kieni tunena niti na partners ya nangi tuende tuka train yoluwa mateleva ala matwa ngali cia public ya cia matatu na tauma buona ne tu the program ya training online
ya train mateleba alama ngale sio ene nikenda wese kwithia mundu wonde gutembea masako ni wisi undu wale kuna uya wake kavindani kauna Daniel Nganga ni walisekana mateleva alame kutwa ngali undu vatailite na kuitumia kwanza ile itailite nimekwithwa mayose wa matavi make miao na kulia ene ndi kukuna livoti makusia siko taisu nundu mateleva maelite itha maitumia mali ya ene ndi kuyanesia mawendi mo na nienda wapili kwa raia wona mume utumia ngali ya serikali nai tuketele kuna simu zipu ngunia simu kunia MCA kunia governor kunia waziri yoyote kana kunia any leader of this government na tukadili na officer usu immediately ina matadharisha officers maitwa alame zetu mainywa maitwa ametokaji tu tama kwatia ndio hiyo mose ya matambia momo makemeo kana usume utumia ngali situ okua sindu ila matailete okua ndio hiyo malungalia na tuyo makona musasa sawa sawa kwa raia tuthethe sei kwa oversight mali no ni nuna elo muthukuma lakini mundu kumyosa kuithukuma we mwene usunu anene ya mundu lawo sai bakileluni na tailo dio mulunga kwanzia dolumu ii siso imwana ila yaitema mateleva mbe wa mana tukuma kauntini ya Masako na lametha maivundi kwa maundu mausesei taimusio wa ngali ondu mwena utuika waki umundi ni ambulance operator wa kaunti ya Masako chambe tiba itabundi gondu tailo twangali tene tina twangali kitumbo na yeta bundi gondu tailo twangali latilelone ninde yutonie twetha na jeni mateleva tene tina twangali kitumbo lakini yute na experience ya utwangali twe na training muhimu muno wa Machakos County yeta mateleva ma county tutungia mubeanga bana nundu wa utuorganize ya training nzeo ya kwitha na awareness kwitha na road safety ila twaile kwithiwa nayo na kumanya ona mia ya lelu kumanya undu twaile kwisuvia ila tutethia andu ala tudumia ona alang ona environment yonde. Daniel Mwongela, Mutongwe TV, kumuva kauntini ya Masako. Bwatanio ya ene mangoi kauntini ya Kitui na Masako ni maatwa isemi atianio ya Mauvoo sokoni wa Kithioko mailena na wendekithio wa Minister Muveani wa Uimi na Indo Mithikali Nturi wa kutungi ya kithinzio cha mangoi sokoni wa Kithioko maiweta kabinane kala mangoi mathenza wa ungei wamo na kiko kisioni kita siekinye na undu usu kwitha we mwisio kwa uima wo wa mwi kabinane kau ene mangoi a ni mamenda magavana wa Vinyandeti wa Masako na munyanya wa Kitui Dr. Julius Makau Malombe kulikilela na kuliana na wendekethio usu Beni Musau na ilivote makundi kivathukanio ma aithi ma mang'oi kuma kauntini ya Kitui na ela ya Masako kwi umuthi ni matwaisya miatianio ya Mauvoo sokoni wa Kithioko kuleana na kutungiwa kwa kithinzio cha mang'oi kisioni ki na nye no koleana na king'eleo kino kivano Kithioko kitumi nondo ibinda kila genge kwa ng'ela wa mang'oi nye ni nethiigwa umo katika ala mathirikite no thinzi wa mang'oi no kidie kwa jana nethi ya mang'oi makwata tumema thinze na ndono ndonya kwika wa mbaya ndwesu yonze yokie yo ka twatinda tumanzite andu ala mathinza mang'oi na makua imbua kwa tweke kwiwa king'eleo kyukite nundu wa kindu kingi king'eleo kyukite nundu wa kwananga mang'oi maitu na kukua mbua na kutethesia ing'i zitukoruya nundu ing'oi yakwa kiavi kwa Kithioko ing'oi yakwa na mukia kwa jana nethi ya mang'oi makwa monze ni magia ni mang'endi we na nyama ciatigwa vu na kume vindagyu nyene nethiwe ni na thina mwingi muno ona tui no makwatio no thina ucio nundu ciana ciakwa na kwa twaboya mang'oi kwene na weza kwithia andu esu tinye na thinzitwe ni nyoka utoyua kabaini ni kwa thinzitwe mang'oi saiti wa miongwele kaitina wa Minister Muveani wa Uimi na Uithi wa Indo Mithikali Nturi utangasa kusiuko kwa ithinzio ithi cia nyama ya mang'oi vala enenthia ya meweta ithinzio ithi taite na utethio vala mai indi ni muisyo mathayuni mo kumana na kiko na ung'ei wa mang'oi na silote no i Muveani kwa na silote no ila andu amnathiza mang'oi asu ona andu maina za makabona nyene na kala ilovi nanyo na silote zua kwa ndiai bakuve
indi kitheka kiu kyathoetwe ni mutumia ungi na athoecia andu makengetwo meseviwe chao kindu kicio kya kwikata kya useuvia indi ndatika ya mwiso twethiie ni mang'oi mogite kwikata uthinzwa na ng'oi imuke muthuku no ndu mwana mundu emuku ithi andu makithioko makitui nitwalea mubango wa kuthinza chao mang'oi ni mwalea enenthia ya meweta ing'oita munyanya wa mundu ni yaile kusuviwa ni kwitha itetha cia mwene nthi kwanzia nene ni kuria kwa matei na bina wa bina ndeti na ngaba na malombe tuyuthinzi wa mang'oi na serikali muitwitane na nye nikibetindiwa ni tano no kwa bina ndeti na ngaba na malombe muyiwe mboya zitu na serikali yombe yiwe mboya zitu nituthina tukautaki wonake serikali nitwalea kithinzi cha mang'oi nitwalea twitane endi enenthi mava mesekana na maeng'oi tinama kilipotia Vilingi wa Mauvoo Mtongoi TV mbava kithioko mapakani kwa kitwina masako nyanita wa Ben musawa twambotia neso cia kithioko no mwaitu suba guga yu wambu aya ciatethewe mayenda mang'oi maithenzwa menda mang'oi mamatethece mauyane kifathukanyo takuta kiuo ni muvea mundu musau tusonga nambe mwaitu umwe kwa isietwa mutendwa Michael kuma kivaloni cha Kalimani Matinyani Kitui West niwende na kwiya aki itina wa kila ukweta takukunwa ni muume nginya amutula kuoko kumana na ithoko cia kimusi na kulea kumwitithia balaji ukwenda silingi 500 kuitwa mwaitu u hainena imwe kwa imwe na Mtongoi TV niwawetakana thayo wake yuwe mwisioni munene itina wa kuendea kukwata otisio kuma kwi muume wake na yu kule serikali ili kilela na kumunenge usesei ingi aikule andu mango ya ulauma mutethesi kukwata uyiti Onesimus Chalo novikia Kalimani Matinyani na atumbanisia iliboti Mutendwa Michael ni mwaitu wende na kuumisya chele cha kuoko kuloa kunwene mume wake na kumutula itina kwithia ni ithoko cia kimusi ainena na Mtongoi TV kavindani kale vikita ofisini wa kutetea aki cia mwene nthi wa musini wa Kitui mutendo no awetakana itina wa kukwata maumise maima kuoko kuma kwi mume nda kwata witi undu vailite kindu kila kitumitwe kuoko kukuvua kuthioekanite neno miso ni mutumia wakwa mwaka muthelu na no miso ni wonki yakwa atwana atwa Matinyani kalilo uko mithenya ile na alekwa ya Jesu ndo alekanga na ninaendie kuna athi na kulia bado njatetheka thina wethia ni waendea na kuko kwa wethia na kuni kwaendea na kwithia na mathina ndu kwa iku kutuliku kwaendea kwithia na mathina nyila na endie na maile sena wethia mekwa atinyi na athi na kalansi ila ne kalile nsini ne kalangilo ibindeni ni wethia sana sena mathina mufuna jani sio na sokuni mutuliku kwoko nethia na mathina maingi nyacio ka kwingi ila nacio kiego kwingi na thina matavia bado ndaneza kuosa action yombitia ni mamwitie vingi ku mamwita azenda neso kwata mbesa azenda na kwata mbesa ni wamedise mwana acia no kuta ng'ombe nikenda shungulika ndungu itangu ila wate ng'ombe akitie kuthina mbesa itina wakoko kukwendea na mathina nuciokia ingi sibitali na kuyana na livoti ya ndakitali nikana kwoko kukwavoye kuthioekanite na niwele kutulwa yingi na wakana vikie na kwiki wa choma bala yu kuendeka kimanda cha silingi 500 kukwata uiti usu ilovia ila utena sio ni wangu niwe kwoko kwatuleka uiti wethia wina mathina kwoko kuno kuna alia kwikatino wethia kwenda chuma mbesa alia kunenge cia chuma nye kunekala kwilu ile nacio kiesibitali mwi mothelu wenda kitali sinaambie kwenda kukathuanwa nikenda kukwata kwikiwe chuma kukwatana chuma chendekana 50 nikenda withie ni mandethesia ndie notoni wa mbesa isu cia chuma ona kukunwa visa kukungene nako niwe nekyo kutetheswa nini manjenda kusibitali wena na mwaitu ethitwe mwisio ni mutwanoni wake balwa weta mume wake tina wa kumumisia ndavikia na kumunenge usuvio balwa weta ona umunthi mume wake no wende na kumotelemia iyo no yuni kenda nuke kumachuma kithelu nithite nguthi ku report ethite na mathina no sie kabyo atuvithia kabyo akaumililio matuko manini mebwitina
akaumilia ndao ndona na kona ila nirendie kiseseni cha polisi ku report ninewanja andiki waombi kunye nende na kuthina na ciana ciakwa twina Mauvoo ingine wa weto tesio la wende na kukwata serikali ni alikulikilile na kuikithia ni wekala na Mauvoo ta NND ala angi wala kwenda mume wake wasu matambia mamituki wa uwi binda yuru bikete dai wakwa uwi mwisioni na ningu kulia serikali inenge osesei ndangi kulia andu mangoyo lau mandethesie nikanane ikiwa choma kwena na valuola Vilingi wa Mauvoo avikiana kukwata kuma kwenzama ya musi wa mume etina wakwithia na kikalo cha musi kunena nise ithoko ii ni kana mwaitono utalilo mavitio ala withitwe ayika na kueta ivathukanyo jambene kutangatanga makanisa kivathukanyo kuthawasya mali ya musi na ingi kulicha siana ithoko ni ila kuomela ivathukanyo kati wake na mume kati wa maundu angi mwaitono wavicha kio chake ofisini wa kutetea kisi ya mwene nthi wa musini wa Kitui vala visa wa ofisi huo waweta kanano kutethesia mwaitu kukwata aki ayenda maofisa mosesei na makumunenge usesei wa kuyana wetikeno ni kanani chuo ofisini na ende ni chulalamika ondo wa insecurity na kaola we kwacho na kuthucho bo ni kanako ku kwacho asio ndo kontekete na niko boete ni kana bisa ni kona ni kurulikite na kukwata ni tenai na nini thi na kita kinoza pithiri na kituma polisi ya pithiri lakini mutumia ndani ya sokwatu niwaweze kwete matele nyange mpya nikana chuka kisembete nikana nitukitethesia ningwandikia DCI nenge on DBB balua nikana megishwa kana kwa Yesu ni ikoti ni kwata kisiacho na siani ana sicho naki nikana siano ile ni school kilando na kwa sene kana ikuya no mango yo lau nitwele kwa twe mwamba ni kondo tethia ni sema wonzo amani kwa kibetiki ko kundula ko bwana niko kwenda kwa chuma na ngili 50 kukathulani unu kwa boye kwiliani ile nikana kukwata ningenesa kuliana wo delivote Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui neto Onesmus Chalo Tuiwache mwetu usu ni ukutetheka tusiokela livoti ni tuambie nayo na kwa Benjamin mwaka maikoni nayo ni avya kuvirukithwa kwa mutatala wa ilovia finance bill ya mwaka wa 2023 ni mbunge yu ni kwa vingwa sula imbia ya uteti wa ulei ngwatanyo ya azimio ni eta NND kikaloni cha awanda wa keli ukiteka mukunchi kuya ilovi kuswania kwa vamwe undu wa kumwitana mwenende kumangalamani yeyolo ya mikalele kuyanana na azimio ni kana mutatala umwe wa ukolania wa mbesa ni kasumba President William Ruto useuvisi anyanya make na kadhinzio ka wangangania wa mali ya mwenende mutatala uo ona itina wa kwikumbelwa ni uvingani munene na uvutugithiwe ni mbunge utukuni wa iyo mwaka tunenge livoti kwa wediana onetina wa mutatala wa ukolania wa mbesa yani finance bill wa mwaka wa 2023 kukimwa ivenda kauta ni ayumbe mangaliko ulei ngaliko ya lingi mbunge na katini siye kuukone ya kula na kuvitukithia na yukila kitialite ni President William Ruto kuwikia sahihi no kana kuchweka mwihao ivenge mutia mutatalani usi kuongelwa kwa VAT mautani kuma kilungu cha nana ulwayana kufikia kilungu cha 16 ulwayana kele ni kivenge mutia chaki na nuibia cha nyumba na kila tina wa kwekwa maluku kivetukithiwe zama mbunge akinanduni kwa tiamba mutatala wa muyumba wa Machakos Town Caleb Mole wa kwemea kinanduki kimeao no kana kwikithia mbesa isi anomba siatumika wakinwa nomba ii na maundu ondela meokonya nomba ii sia mbesa nini yani affordable housing. If there is one thing that is going to affect the common person, if there is one thing that is going to increase the cost of living in all aspects, it is this proposed increment on the VAT on fuel, Madam Chair. That fuel is cheaper in Uganda and Tanzania by far, Madam Chair. By far, Madam Chair. What do you know? It is true that there have been reductions on taxes on fuel. The chair has enumerated the railway development levy that has gone down. IDF has gone down. And those are taxes and levies on fuel. That an additional clause 2A be added to read as follows: the affordable housing levy shall not be used for any other purpose other than development of affordable housing and associated social and physical infrastructure, as well as the provision of affordable home financing to Kenyans. This was necessitated by other funds that have been there in the
in the country, like the sports fund. The sports fund was set aside to grow and develop sports, which does not do that, does not serve that purpose. Will as many of that opinion say aye? Will as many of that contrary opinion say nay? The ayes have it. Na yungwatanio ya ule ya Azimio thina uthatu mwingi yewete vinda ni vikie kunena nyingi na mwenende na kumanda undu wa kwitithukanya mayoni ma President William Ruto unimetia kikalo cha awanda kiwanzani cha Kamukunji va musini lovi wake liukite kuswania uniwandhi kwa vamwe. To the MPs who knowingly supported a bill overwhelmingly rejected by Kenyans, we say to you that the jury is out. Your day of reckoning will come. We have decided to invite Kenyans to a consultation at the Kamukunji grounds next Tuesday, the 27th of June at 10 a.m., where the next course of action will be decided. Kwena na Azimio ni kana mtatala uwe na uneko kwa anyanya ani nivyo ma President William Ruto ala yumeithwa maitho kumakwa baguvena mivea ya okulanywa mbesa muvea kinandu ndumwe na muvea okulanywa koti kiare kutwa isi wanganganya wa mbesa sia mwenende ngalikoni ingi mwenende ula wakwati munini aende kuvinthi wa vyo athele. In this finance bill, the regime's corruption is properly budgeted for. Money for the regime's cronies is hidden in the provisions like fertilizer subsidy, national agricultural and rural inclusivity, national agricultural value chain development, Kenya serious enhancement, whatever that means, emergency locust response, and small-scale irrigation and value addition, among others. What we are saying is that if these provisions are genuine, agriculture being a devolved function, these monies would be devolved to the county, but not left at the center with lofty-sounding words, just to be siphoned by the corruption cartels. Vilingi wa Mauvoo kumavamia koni ya mbunge musini lovi nye nito Benjamin na mwaka. Saa umwe wa uyo tilikitatika miongo etano na ile kana saa ile sia uyo tilindatika nyanya ne masama kwa thiuthumoni na ndaendete uthiumoni tuthi matukani nenda soma motumani eli ono ya seni Ambrose kuma kitanga mwa heads ngwatanio ya Azimio metikile ni masindi yoko bado cha mtatala wa kuongerwa kwa koti wa mauta vamwe na kinando cha nyumba na mayekana na maandamano nondo maina faida kwitu ivi twenda ngarama ya thayo kana ngarama ya mekalile eviki na kwitha yethe yanake pe mundu ngi ukwasia mwitu oswa kwate aki yake mwa ni kana line kuma ngaliko sia kitengala woni waku ni weva yulwa mavana ndende na kuonengelelia ile itatu kenda imwitano na ambayo tumani mukuve ambia na ndito motongo TV na ndino wa mitandao itu ya mekumu kanile kwa oyu matukane lukani basa. Na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo ethwa wikalatha yukwenda ethwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwa anda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu twanyakani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewa umoka wewa umoka uthambe onde wiyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe omituke ni mutanisia wambie kudepend na eva uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye
nonge usungi wani ko yanza ni mauso esia o ni we atikope atikope itamba hii ni sisi soba zetu usiona si itoku na komati masomo maka ene lakini nako nene ndakwe kando mako nesa ngiti kuwo isu si andu azu noko tumia mota nundu ni mendete ni musinona andu maitilanga moka na banga we wambuka ni woibeti indila nabikie ko maisha mambime yani zio bandu na fix ni adhithi ya nimbokana na kila we awonda we kan wenda profit ko we ka calculate your managing affordable kwa customer dukamu exploit ya sembe nakwambia nyo ino ne bingwe sebe yabo wende ka chao na Wiyo wenda uketha wina iko ya mzambeba iko ya ngazi ya makaa nyendu ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzo ki kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe chwe kilo 15 isini kwa isina ni tatu Wene uyava mutongo TV ngwatani ya mukamba nita wa Steven Mwema studio tuna nesema ndo mavi ya sala twedhiani Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Mazpoa nidhiya isovitu na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy. Dhiya jitu ya mazpoa nidhiya isovyu na ujitumie kumina waoni kuu ya musi wa kuchei na muitana vyu na andumaku. Cha vata munonika na dhiya jiji na nutrients ya vata ndini wa mejitu. Dhiya ya mazpoa jina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithamiongo kenda ite udhuka kwou no udhowe yingi. Yu kuwe chichaku na dhiya ya mazpoa wiyone kivadhokanyo. No kwache dhiya ya mazpoa dukana ila ivakuve naku wholesale kana dukana nene sia supermarket kwa dhowa museo view. Mazpoa, chaguo letu, afya yetu. Saa ile sia wiyo itilienda tika ile kalibu tuende na kumanyithia mawana nioma uimi kauntini ya Mombasa makatu matuko thandatu nginya matuko 10 mwini wa kenda mwaka huu ene ianda kivathukanio makwatianite kwa ile mawana nio na alama vanite kusomethia ene ndi muno aimi maundu kivathukanio ni kana kwa ile ukwati wa nthi. Ofisa munene wa mawana nio va Kenya Bertram Muthoka ni waweta kana ni makwatianite na ene ianda manthi sianza na ala makwikwatiwa kuvika mawana nio ni tanzia imwe ya kumantha ndunyu ya siendo sia Kenya ndi sianza ni kana kugilia aimi na atandithia kivathukanio. Angelina Mose na ilivoti. Nene ya mkomanisho Grand Va kauntini ya Mombasa Muthoka niwa wetakana ni makwatianite na mevia kivathukanio ta Kenya Ports Authority, Kenya Coast Guard, Kenya Maritime Authority katiwa mevia ingi ni kana mavikie kwa ili ya mawana ni mwaka huu kwa kiwango kinene. Na kwena nandu alatuminie kuona umunthi na andu alatienda kuthukuma imwe na andu alatiende na kwika mipango imwe pe andu ma Kenya Ports Authority, pe andu ma Kenya Maritime Authority, pe andu ma Kenya Coast Guards Authority, tina andu ma Coast Development Authority na alangi onthe alameku katika musio wa Mombasa ni twetha na uneni mwingi na ni twanena na twetikilana undu twaile kuthimbe nikenda tuzone usovia show ino ya Mombasa ikethe isho nene na ithe ine nange kwisho ila ingi twikite ona ila tunekite kana katika mwaka usu unathelile. Chelolkana cha show ya Mombasa mwaka uni kukilia uimi na utanadhia ni kana kukilia na kwa ilia ukwati. Muthoka weta kana mawona ni makavikie kumia mavundi sema technology kui aimi na atanadhia ni kana mavikie kuyukilia ki ukwati. Na mipango ila ikite tuende na utapia andu. Katika show ino yukite na mithenya yayo na sindu ila makoka kuona na sindu ila makoka kwithia sindu cia technology sindu ila new nikenda mwemi na mundu ro kuna biashara
oke kosa sindu ila niu oke usoma sindu ila nzeo nikenda asioka biashara ni yake mundu lo ima mundani mundu lo ithana biashara la withana yo sindu ila kosa na sindu ila tona usoma akasieke biashara ni ila wika nikenda tukelie ukwati wa andu maitu na tiende yana kuongela profit bingi kwa andu maitu alame kuna biashara. Lakini sisi upande wa hapa pwani tumeng'ang'ana sana. Tuko katika groups za different farmers ambao tunawang'ang'ania na tuna make arrangements kwamba Department of Agriculture wanazungumza na hawa farmers kuwaelimisha kwa hiyo mimea ambao mnasema. Na from there tukishapanda hivi vitu tutafanya nini? Sasa hiyo ndio sasa tunazungumza na waziri wa Agriculture Madam Kibibi aangalie value addition ya hizi mimea tutafanya nini. Wanawiye vume vya kivathuka nyukuma thisi andhani ithoke jundini wa mawonanio nikana moke kuonania utuika wo ula ukaithwa wivu senene kwinthi ya Kenya kukwatiania na nthi ini kana kumanza ndonyo cia sindu cia vanthi ya Kenya nthi cianza nikana ukwatuvikie kukilwa. Nitwithe turinena na nthi cianza nundu wa kwenda moke kwitha na itu shoni no Mombasa tuneneta na Tanzania tuneneta na Uganda anu ma Burundi na onthe katika block weso na Sudan na Southern Sudan na imetwita kana nimekuka kuonania show na kuonania sindu sio katika show ino itu ya Mombasa na tuinene ya kiu nitisiaitie katika nthi ya Europe asati nenda Paris na Holland nikenda ndo asitone kwitha ingi namo katika show ino nikenda tuke kuonania sindu ila titona kunya ku Kenya tikatwa nthini isu na titona kunena ingi na no port nikenda matone kwikia mikakati miseo ya kutransport kana kutwa masawa asu nthini isu na thoa winthi nikenda besa ila mbingi isioke muimine. Maundu ma usese ni maili tukukithe kana kila mwana nthi eusuvioni vala ene nthi makulu mavikie kuimila kwa wingi ni kana kukwata mavundi sio kivathukanio. Show ino ni kwitha inene ni kwitha yenzeo yena sindu bingi cia kuonania nitubangite mipango yonthe ona ya security nikenda mundu lo kuka kuonthe ethe mweani na tina kindu kila kindu cha kila mundu na fanfare nitietete ciana nundu wa 4K clubs young farmers nikenda tiende na kuthuthia ciana ici tu na nziawa ino ziende na kwendewe ni kuima na yonekana yone pata wa kuima nikenda tiende mbe tikethe titona kusustain wimi ulate na guo na production nikenda nthino wimi na sindu ile ingi cionthe ikaendene sa tumukulie nyonde baitwa anu me Mombasa anu me Ilobi anu me Kitale na katika county cionthe cia Mombasa na nthino yonthe muke ithionthe tuke kusoma sindu ila twikutha tuyonania na iyonanwa katika show ino yitu ya Mombasa. Ingi muthoka no kuwatakana exhibitors mwaka huu ni makuikwatiwe kwithwa me aingi nthini wa show ya mwaka huu va kaunti ya Mombasa. Exhibitors na sisia kuambia matuku momunthi te matuku miongweli na eli tisiaiti miongweli na eli umuthi na sia kana tena exhibitors miongo na tano te matuku asu amwe mwaka mupetu mai andu exhibitors miongo 35 te bai pinda ya show ya Mombasa ya last year taina exhibitors ya na jemwe na miongo 5 focus yitu ni maana eli na miongo 5 na katika undu trend na trend ila yende onaiti uthimana atatu na nikwitha kwose kwa huku mini undu exhibitor maingi bete ni wote kwitha na sindu bingi nio cia kuonania. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Tuitiana na Angelina tukwatiania na Lina valoko tuelezekana ene nthi ward ni ya waita mwingia katika kaunti ya Kitui ni makulo kuseuja ikundi tanzia imwe ya kutetheka na milati ya serikali na kuyukilia kemikalile ni ukuli wake MCA wa ward E Joseph Kasungi na ula wanene ya usini wa mutwawe wa kabinda kala ukuvyungwa silanga vala ingi wenda ene nthi makwatane na kuyukonia na uimi wa kunyithia na ula wa Nzoki Lina Musangi na ingi wa kwa withiani. Ni mulati wa Mong'eta usini una ula wenguwa muvea wa unyithe wa meonda kaunti ya Kitui ula wa minone ngeleani lokuye nenze muthenya wa suo une na itina wa iseso MCA wa ward ya waita Joseph Kasungi ni waweta kana mulati uno thiku mathethe senenze na mono aimikisioni ki ona area silingi ya Kitui county contractors nimeendea kutoa sites una wito wa waita ward we na approximately 1 million kwa kioni cho kila kia waditwa this project
na project ino ni kutethia andu mawaita muno kwa hiyo tutungia gavana Mauvoo na mradi wa Kivu nundu mradi umite katika docket yesu ya irrigation ni utethia andu maitu kubanda mboka na wemi ula wonze wikawa Kivu na iningi no utethia ona indo na area eno ndo twandithi na katika kila kiema kitwa cha endui andu mako ni manika miatu na nzoki se survive yakola kwe Kivu na metela area na ndo wa muradi wa Kivu na Kivu kia sioka na itina upstream kithio sovya munanda usitweta sand dam na nzoki isu cia mina kwithwa kwa ni Kivu na metela area ukiwanzoke kuundu kethwa na mo Kasongi ni wawaita kana misimbe wa maana 350 tamea utetheka ni mulati uu na ula mwako wa uwa ile kuambiswa chumwani tuendete and population ando gilita to uno nimese karibu households maana 3 kana 350 just by approximating kwa utu ya tano muno na nyeta mheshimiwa wa area eno gavana ni wambe kanesa nondo ni wakule NZ ama kwatana na kulika ikundini kithitoni kia utetheka na miradi inge ni kenda kwiyukile kimika lile tandua ngina wa Gideon ni mwanenzi na ula weta kana nimeukwatana na kulika ikundini kithitoni kia kwikonia na uimi tika area ndithi twamino kwata kivuge kane waita ward nitukumba ne ikundini kuondwa kubanda mboka na chukwetha mboga izu twavanda ta ikundini chatukiria na nitwethiwa ni ikundini kwethwa ni ikundi ini chikwatire kutethwa na ithita ndithi twina ikundi kane waita ward ni ikundi leche boni nini ni kwetha tunathina muno wa Kivu lakini la tumino kwata muradi uno wa Kivu ni kwacha kana nitukwetha twina ikundi na nitukukila kimaendeleo na nitukwetha twaendea muno ki ukwati ninde toilese kiwa vinya ni muhimi mwanzo kikuma wodini ina ula waweta kana mulati uta ukwata mba uimi u wa ukiwanzoke kwizela wemine wa nzuki nundu ila tute na Kivu na challenges mbingi sia kwizela meatuni itu kuthamwa ni nduti kuthamwa ni sindu tanze ibinda yani ni ya kiangazi nundu kwa bikia binda yuni chithwa asina mathina maingi muno ou ni wakudia mheshimiwa Malombe arende na kutuza poti muno watauna wakule serikali ya kaunti kitu ifikia na kuwa manzi aimi ama soko mauki o wanzoki nundu twina vinozwa bloka kututumia na kwizela uki witu nituketha uki mwingi muno kimani kikia endui kuunaza izuni ya ile main project yitu katika area eno ya wimi mwanzo kita ondo aikundila tukwenda kusobya withie ni wethia o tukwata kwoko muno nundo ni twakwata Kivu kwa uni tukusobya ikundi bingi na ni tukwetha tukwenda kutethwa niwe kwizela kubandani kwa mboka na tukwetha ni tukwenda kusomethwa muno ndu wa wimi muno nundu ni twakwata Kivu cha kwania kuripoti ya Vilingi Mauvoo kuma wodini ya waita mwingia katika kaunti na Kitui Nelina Mosangi ni muvya Mosangi munini wa county commissioner embu ya yulu William Owino ni mwambulakana vena maofisa amwe ma serikali meokwateanya na atui na thosya manzovi mbatane ainenea ofisini kwake. Owino ni waweta kana etina wa kukwata nzovi mbatane kilavu ni kimwe weekend mbetu amwe ma maofisa alama nengetwe uya wa kuokitana na nzovi emana wa tethe isi mwene kilavu kiu kuveta nzovi esu ndoku na kwikia ila yetikilitwe. Kuna pombe haramu tulishika kule upande wa Sabangarini Bugu hiyo area weekend, lakini baada ya kushika tulitarajia watu wa Kenya Revenue Authority waje watusaidie Jumatatu kudhibitisha, lakini kwa ukora fulani washikadau wengine wakaungana na wenye mabaa wakakuja wakabadilisha zile pombe. Sasa KRA wakija wanapata tayari ni halali. Sasa tukiwa tunafanya mchezo kama huo hatutasonga mbali. Nilivyosema lalama letu ni kwamba kidogo wanafika pale zile stakabadhi ambazo zimepelekwa linakuwa poked na the justice system, ambapo sasa inaonekana kwamba kidogo wanaachiliwa. Siku 3 tayari watu 12 tayari tumewashika, wengine wamepelekwa kotini kama wale wameshikwa leo. Ni wengi zaidi actually, zaidi wa 20 because Jumatatu kulikuwa na several watu wa bangi kutoka Kibugu walipelekwa, watu 6 walitoka
hapa ambao walishikwa over the weekend, from Friday, weekend, Saturday, lakini bado watu tutachoka, tutaendelea. Ukiachiliwa tutakuja, bado tutakushika mpaka utawacha hiyo biashara mbaya. Naende musezi tuweka vauno ndo wa masa na mbele kileni sobe mautumani eli kwa metoki Mutongo TV Mr. NZOMO kule Azimio wanayasi wake ama andamano usungio weka vala mwa ERASTUS Ruto atotoe undu kwenda ni esi from Mombasa Changamwe naki unge asia Azimio kwani mawete uya wambu ngeni mwao edhiwa ni moma vitu kisisembe tatala dhina woni mwao kove ngali iungamile awa etina Azimio matavwe mambe ya maandamano Kalonzo Karua na Raila medho mostali ni wambe vamwe na family sio ni Joshua kumangale kosia Kitui town naende wa muthia pio asia Mutongo TV Azimio unit yomwe yetele 2027 Ruto alea kuthukuma akenuka athukumasi wakevo ingi nigisinga cha hotel naende tukali basa ngosyokeria ingi oyumbituki na ndagitari kuma clinic cha Mount Everest Nutritional Clinics na tele waniwe Sharon Ndina kwa jula Mauvoo kwanzia ya mbeko nyetu ERASTUS kithuku wanzomo.